Gunuko ni atiori mamburayo kungwira ntuko ya madaraka yethirite nendi ya kithungaira na yikwirigiro kuthika tariki wa mweri jwa itandatu kaunti ine Embu ende kaunti ine ambirite kugunikana uthurani ibura nende bugwita na mbere Embu ni hamukirite mirandi ya nkurukia bilion inyaira nende ni amona kuthithirwa barabara kini Embu gwikirwa matana kinya kwagirithwa kwa chibita nene ya Embu na yange Kathumba mwaniki twandeto Rita Mwaniki utumurikira nkuruki. Kaunti ya Embu negunikite na mirandi ya makiria ma bilioni inya mbere ya mambura ma Madaraka Day makinyite kiumia tuthiete. Mirandi ino ni ta kivaro kia mithako kia Embu, barabara ngurani, nyomba nene ya munene wa ugitiri mwena wa irathiro ria bururi, thitima miena ngurani ya tauni ya Embu na ingi mingi. Mirandi ino ni kuthi vandu vanene gukuria tauni ya Embu na kaunti ngima makiria mwena wa biashara. Ino ni kulingana na mumbunge wa Manyata niwe Gitonga Mukunji vuva ya mevariria ma Madaraka Day maria marakivaro giki muthenya wa umuthi. Project iria ikoretwo ciguko nundu wa gukorwa thirikari ni rainda Madaraka Day guku ni project ya makiria ya 4 billion na project icio cionthe ni project iria tutangira nyitire wakorwo tutira hostaga a national event. Na varia Mukunji arauga kwambirirwa kwa mirandi ino ni gwavuthiria kaunti ya Embu murigo kuona varia vatigarite ni kumithiria kutheri. Project iria igukorwa itai thiru na maundu maria tukwika twita atongoria riu ni gucukuma project iria itarathira kana varia matigirira riu wira wetu nukorwo gwituma makiria nigetha tuvote gukorwa complete maundu manene makiria ya mau twikite. Gukirira kwa nevenya gwa kaunti ya Embu ni gukuthie vandu vanene kuguciriria avuri biashara aria magutetheriria kaunti no gukura na gikiro kinene mithenya tuthiete. Ithaa ria kuinvest thiini wa Embu County ni riri. The right time ya kuinvest thiini wa Embu County. Tondu nitu ukona maundu monthe magwite guku ni kumanisha vava nivo the future. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri.